me busa question with you. Ebisa say, okay, chama Abronye. So or to be money, ye reckon the accomplice with Agyapong. She said, Sama what can de? Okay, FM. Say ye reckon the accomplice with Agyapong benya flag bearership position now. Say near what day Arsenals. And a dear ma NDC first one mufanya campaign. O voice on babo. Eti bebreba wa kan nyina no. Se kwa ba se. Ye wa compre kwa Agyapong nya. Afa na wo be sesama no. Ana baka se because je migina. Ana ne ne wo baka se you throw in the towel say ampa abano enye ye 2028. Ye wa Mahmoud Bawumia. The Abronye ye ni nyina no. It inures to your benefits. Every benefit more sorry. Honestly, we make a kelo. I no ya, you know. I no you know. Uti bidu so one chana na they were not comfortable. Whether you are comfortable or not comfortable, Ken is my friend and Ken will continue to be my friend. Enya batwa, enya MPP abatwa. Na me Canada Agyapong, and I'm near Duchu. And I'm a boy, a temple, and I'm a Agyapong. The fact that no Bawumia interest are or more money can say me or Bribo here. I guess I'm a Mishubanity. I was so more about about so much GA so much so first time we have been subscribed to so dia chama ya kai so de be on the account so no upload me to pay when the first person ya won sa ebidi kan akabi debusia Kwame Nkrumah Tikese ya wodi ne djuma e wo OK FM and asa be de wabobo da adwene e de ma Dr. Bawumia ene MPP fekori nyina wo trese empenifo sese openi wuti fie na wo hwe mankwalare na nka na se wanka ye gu na nkarefo a ye de wo eka ho bi wo ye grade 1 number 1 ebedi kan abodi eno no na Kwame Nkrumah Tikese chirimu se Abronye ye nyina ye ni se wono no se ye se oye no regional chairman no edi free wa wo sign ye adwuma e de boa Dr. Bawumia na saa be bia NPP fo ejina no Abronye no enya ade a contest na wo mo ko no all stand bi wono no wo ye de aboa Dr. Bawumia keke enu nti no olusi hwe enti empowa anopa wie nwumre Abronye ti ni studio na wo twa honorable kana kompre kwa Agyapong ya ni nyina no Kwame Nkrumah Tikese se Dr. Bawumia ehu ena wobu ne egusu no se wanhwe na wanka na wantea Abronye amfa na so bi also de ne to a 2028 ne na adwene se wo ye NPP fo a ebeduru ho no na ebu abon obi sa se aso empowa Abronye etwa honorable kana kompre kwa Agyapong eba ne se yekoto aba ne wi na NPP fo ko yi honorable kana kompre kwa Agyapong se wo no ena emama flag bearer former party ne woni party n'animu a ensem ya Abronye kan se na mo kan na me bi a etwem se honorable kana kompre kwa Agyapong ne mo nsem no mo body tia Dr. Bawumia nti ema omulusu election no saa Kwame Nkrumah Tikese se ensem Abronye ka no se koba ne se aba ne kodane na se honorable kana kompre kwa Agyapong ene kodi mu enkunim dia ene ensem Abronye aka no eno ana mo de kokoma opposition fo no mo so asom de campaign etia honorable kana kompre kwa Agyapong wa manaso a wo sign etutu bi de ma NPP fo ko nyina bisa se former president John Agyapong ne NPP na wo jan hokoe no eno na enne ewewie se amwako ene eduya na Mabana na maba I'm coming mabana na maba MB before me die nyina me hwe mu social media otamfo amone ne ko 2028 no mo afan say ye mo ankasa mu enna mo asoma mercenaries ena we tuma candidate we aspirant we tuma we kofa we ba no we de kofa we ba no we de we ba no we ka we fa we ho aden a eya manyokuo baako eye MPP ena munyina moko primaries nipa num ena mo achitaafo no se wo candidate no ho ban ana de obetim dia ya wo be campaign ma candidate ni se wo be say other candidate no mba cho sa na tie okay candidate we your kromfo candidate we ye ngwa we na gbidim candidate we wa ye say candidate we wa ye say etisa mudi mu atam nyina wie security bia ewo bia wo kan nyina wie na se makoto aba na ba akunya wo ada camp no mo betimi akoho
yet you preach unity. And I'm letting me alcohol. Me busa question with you. Ebisa say, okay, Chama Abronye. So or to be money, you reckon the accomplice with Agyapong. She said, "Sama what can de?" Okay, FM. Say you reckon the accomplice with Agyapong benya flag bearership position now. Say near what day? Arsenals. And the ama NDC first one mufanya campaign. O voice no mbebo. And abato anu so no obi abato baako eti wonnim de obenya. Yase wusum bode asum kwadu. Na wonnim dwonku a ade beche so. Eti bebreba waka nyina no. Se kwaba se. Ye wa kompre kwa Agyapong nya. Afe na wo besesa wano. Ana bakase because de migina. Ana ne wo bakase you throw in the towel say ampa abano enye year 2028. Afei me ka asem bi wo ha. Yewa Mahmoud Bawumia. The Abronye ye ni nyina no. It inures to your benefits. Because Abronye de so nyina bi. Ana mo pekura amokwa sa regional chairmanship no ogina bi amuntunti ano emfa ne ho anka na mfoi. But the oye no oye de aboawo. Eti nipa bi bisa se senka won pa. Eka you call him to order. Say ejabe me de wo ye aboa me. But ya traso. Ana say mo be man certain parameters be within which to operate. But o mo tiase. Fi said de wo ka nyina no. Ekoba se onya. Other political parties no be campaign tia no. Ye bebo how voice no. Likewise. Sa abo papon so nam ho, wano so kasa. So wano so kasa. Ono so se ada camp no a ye rakene akompre kwa Agyapong camp no. So omo so mpa say come be calling it to order. Come be calling it to order. Anamboa. We dey afutuo. And me too say you cannot cry more than the bereaved. Ebi ase bi sunti eye mu amusumu gina sa aspirant no MPP mu no say ye mu ankasa so mo strategy say okay ye ni ambom de ye ni atem ba ye bepe enkrofo bi demolition men bi women bi no mo ba be yes ade no a ebeboa afei my surprise kakra say MPP mpanimfo no the National Council whatever no aye kom mo kan o mantie meni akwala ofie emfa we nto anu de ato emfa we nto anu de ato me abusa opani aduomi na akwala pondua yi di adai wase maka che na we ntie o sanso so we ama Kofi Charles anwie from 4 won tonso eti wo ka kire na won tie no die bia na so ye bade hu se pani wo fie MPP ebenifo mo sori o Ebibi banifo mo sori o munti ana party ni wo ho munti ana so obi eye nyambrasem tia party mra ese atwe na so hwe eniema bia yede yi nipa bi free party ni mu sani emei eti nkrofo bia omo kasa bebre ni gbagbagbagba emro so se mutimi tia wo mo Samo sa nipa wei Abronye aboa papon hwan amaka no ya suspend mu ekopem se be election awie. Can't you do that? Yeah, amunyina musumu ye nya eba the same document. Adai sa enti ensam no anodin hwe me since 1992 ma follow Ghana politics sa tem didi NDC mu wo me bi mu didi bia ene wo mo wai wo majai ene ye hu mo wo ba MPP mu a enipa bia ye bia jai na me kwase na me busa ne se me nka so obi abo obi apa na mum so obi abo obi pa
nipa ko na wabo pa se ko say other candidate no ada na ammo no emom emma meka 01.7 nipa ko na wabo pa anani nti ena wo kasa no ada na ma wo no emu meka oh in the 1992 no urban Lawrence Peso abo ba yeba democracy no uba MPP mu a yankofo bebre ana wo mu pribio Ora JH Mensanom Ora Jensabinom Lawyer Koduanom wa biem keka omo doso baye hunu seibi ya huna temdidie poto seibi ya hunu candidates no achirifo a wo mo kasetia nkrofo seibi sabre no na yewura kofo ho na yewura dubuahen wo ho na yewura kunadu aprekum wo ho na dankwa akufo adum wo ho no am nyina ye potential presidential candidate for the New Patriotic Party by antiatem the DSA coming to 1996 the same thing yant akofo bedi ye yantibio yantiatem the DSA wa am nyina pre na I remember me wafa JH Mensa who say oyobia na oka many languages edru baby Dr. Kofi Kunadu apreku party no ne woma obu pese wo mugya na nda kwakufu adonum ne president Kofi no ka kire Kofi Kunadu apreku say Kofi wudi president ni bi ehie ba wuswa water the grass was mate ene de anie me mamo typical example obi ahia onomo osahene Kwame na afenyo makina busa no na wakọ primaries awe ne 20s mu nanso ne papa president Kofo se afenyo bra wa we ne de nanso eye tenase mani apani no nko was papa mate ene isa de ne bi wo ho amo party no wayire mu egunu in 1979 abato a edi Liman ebaye okay FM Dr. Hila Liman na say mete ne yire nka Hajia Fulera Liman ma baby a wo bia me chiawo sa abato no de mu ohye Kene Banasco Action Congress Party Akabemieza People's Vanguard sabre no na MPP for de no the Popular Front Party led by Nofa Victor Usukwabne pie we ye no sifiri wa Kwame Nyante New Independence Party no ni ade UNC led by William Oforiata in 1979 emu ye she atem didi anim we be yen campaign Dr. Hila Liman sabre bia na ekọ PMP People's National Party bia na ekọ na omo so nhede na ya be BBNC enyum no bia to Popular Front Party for ababe wajanso ma Victor na ekọ gengengengengeng BBNC ene dia ne atem didi yi oh ade ne atem didi yi in 1969 yakwato aba in 1969 sabre MPP Progress Party pro sure wa mu gina mu a sabre yato aba wieye na komla agbeli gbedema 1969 no 120 mi ani nkunim eno die etimi ya ne se buzi adaka ayema gbedema adaka emuhe na chese buzi ya na adi nkunim eno ye no fefefe anadie ni dede adie ni atem didie mi wa nipa na odi atem no wano wanyina bio na odi atem wie so ne ama na hwe ya na ni sire nya sorry ya oye dede na mame nko na mikodi nkomo okay 101.7 so anyway na obribo ahen we historian we mranim ni kese we former Bon Ahafo regional chairman of the New
Patriotic Party. Was signed a former Minister of State Interior. Was a former Deputy General of the MPP. Yani chengo. Bro champion na me mwache. Ya me joso. Na bako de. Anya me da roma. We. Na asembi ne mapagya na no pay. Se wasunu kokukwa manyokuo. Mo ba na makoyi franka tufuo na wadi muanim fiempinu ni aduonu wotwe abato a oman bekomu. Enei internal ayi moye. And at him the dear way say yeah ne den aye den na bedu say MPP says empani ni mom to crack a question no. Much happy for. Let them inform. But friend the law call for and yet but isolated to MPP phone call so they are already know what. We have got the modern trend politics now after and that time I know I say I attend the DM command. Kasanchi sabe nsem enti attend the DM wegi na wegi MPP for omudi omu weta MPP NDC omudi omu weta NDC omudi omu weta kasa attend the DM there. You go on the social media. So after the DNA is restricted to only the MPP as a particular, then we are not being fair. And yet, I see money. And I know about social media, no but who's among to a giant pattern. What an impression. I'm on some pattern. Mampanyin wetem wati mampanyin senda na obi ko social media na obi ka se mampanyin kofo wa ko ka se omuntu abama Bawumia na NBC ni bi studio bi ka se mampanyin kofo ni ntina waka kunyam. What does it make sense? Oh I quite a condemn here. Does it make sense? Nipa da sania ne maame anyinsa no boso me nkono awo no ne maame anyinsa no boso me nkono awo so aya babia enti NPP dim na wa me da me makane da bia me ka se atendidie no ka Ghana politics no o da you know who say wuni matindi wudi atamo That's ebedi wachi udi atama yo utin di biatam upa di biatam ke asia dum katia koka so bi say any idiot can go to court of police and a very harmless statement within that context and womo empesa obaba be flag bearer no oman flasie ekeka sansam eti atendidie no wasam de say yes say ye adwumamu say ye sukumu say ya wade mu ewiase ba bia atendidie no ese ujai say ya asoru kasantwio agapai mahu asofu bia discourse media na sofo no say 2025 World Cup no de Ghana entry qualified that sofo no shall come or say World Cup never Ghana for semi outcome boy and so they say Ghana qualified na discourse media or the action or it is sofo no kasa we are no discourse as sofo one so afere baby ya druno ya sofo Amobua dabia omutwa loto oya na amfa efa no we dem na so dem wo jiska amfa yeah but that is the system 101 it's no baby na nka silence golden nka tesa ofrem no me nka ho hwe ni ma yedin ofrem kura mi mia ni ma yedin no that no oche wono wo dwene ho no wo dwene wadwuma ho if you say
deɛ wɔwɔ yɛ no nea wɔwɔ kan afotuo no a wode ma amanfoɔ na ebi kosa wɔn hwɛra na yɛdi wata your own party members ɛno a mene ka bɛde Japan hyia yie wɔ deɛ nkwanta hema yie ɛfɛ hyia na me ba ma Mr. President ɛsɛ me lɔya wagya me kɔ na me sɛ wo lɔya nya nkɔ baabia na amanfoɔ obi ani ade na ne wonim sɛ onia Rafa Japan ne maame ne dua nkwanta hema I never know you into na yakɔ aha enti ɔno nso no Kennedy no sɛ ba ino ɔno ɔkɔ ɔno nso no maame ayi sa ne maame ayi ai it was so nice and ironically we made that akelo I mean no ya you know I mean no ya no uti we say bi so won nkyɛn na they were not comfortable whether you are comfortable or not comfortable Ken is my friend and Ken will continue to be my friend enya MPP abatoɔ na mene Kennedy Agyapong ana mene adukum ana mene design boy Agyapong ana mene kwabene Agyapong ebe yaka the fact that no Bawumia on kyerɛ saa wɔn mene no kwa kanse me obiri bo ahede ɛyɛ saa na me hubane tie mene baba to say didi mene be yie didi bia they are my friends they are my brothers. But like saying you be kotokolo sa no be so preha. So attend the dinner there. But edu babia ya tu wo mo fa no munya wo mo. Baba me worry be full circle. Baba be shia. Na ne me worry ni say the ekoi wo kansem editia nkrofo. Wo kansem ditia aspirant bi. Transparent ni ko wini a one fashion for ntimi ma ha two ebema other candidate other parties no so anya arsenals bi against the person we can we voice ni yebo enu obo no make kira we said Ghana politics no ni odi free ase se wudi atama edi wati o kasa abotare so abodro so nokore so ebedi wati ni adoso ebedi wati etedu ba bia o ka se wo mu mfa wo mo go be ntia no wo mi wa no atama ademi da kwa yi no hwedi akere wo mo eno na ba ma wo mo hu se because one anopa ya sema me no kan amanfu etini o da ta dije kura ewura mu a bi kura da we ta tindije do no kura mi ntie no bi na o kra no bokọ no kano nto boasi aso ado so nkoma onokura wo kano eno so nkoya eti when sociologists will tell you say every situation we are with deviance ti ya kan ya kayen tamani so a ebetifu ebeka sa kirebe bebe ntia ultimi krampa nsi bi so mo mate na ne ma me no ase na me senya mpamfa ma na ma me no ayidi kwame nkoma Tikese ne nsem ya wokae no ene yakwa kutia ban we eye futu sem ya wokoye edema NPP fo edema Dr. Muhammad Bawumia ene empo ono abo kena kumpraku Agyapong na aso se wo mbeti no de beye adwuma no eno eto de NPP fo a mesre se wo beja wo comment e wo comment section ho e de amame ya kai se eye too much gh we me subscribe to me so why ya me dase nyame enhraw afa na why so wo bia ya kai se wo de bra wo ne beka ho sa no upload ni so mpa wo first person ya won sa ebidi kan akabi all the social media platforms so kwa too much gh or subscribe no like na wa share na fofo so eni bia hwemidin e de dark gold macro